tura, odnosno četvorodnevna ekskurzija tragom pesnika Hercegovina u organizaciji GSP Travela podrazumeva prvi dan dolazimo u Sarajevo, obilazimo panoramski Sarajevo, idemo na Baš čaršiju da se svi podsjetimo malo onih sarajevskih čuvenih čevapa, što bi oni rekli, i prave bosanske kakve. Zatim idemo na Jablanicu gdje je srušeni most u Bici na Neretvi, odatle u Mostar na stari most Kujundžiluk, zatim kroz Popovo polje, Mrkonjiće, rodnog mjesta Svetog Vasilija Ostroškog, dolazimo u manastir Tvrdoš, zatim u prelijepo Trebinje gdje nam je u stvari i baza i smještaj od 2 noćenja, odakle pravimo jedan poslijepodnevni izlet u Dubrovnik, a u povratku idemo da posjetimo Koričku jamu stradalnicu, Tjentište, bitka na Sutjesci i završavamo u Višegradu i Andrić gradu. Zašto tragom pesnika? Pa tragom pesnika zato što ako povežemo Sarajevo, Mostar, Trebinje i Višegrad, šta možemo zateći? Možemo zateći jednog Čika Duška, odnosno Duška Trifunovića, Aleksu Šantića, Jovana Dučića i Njegoša i završiti sa Ivom Andrićem. Pa ima li šta lepše nego nazvati ovakav program Posjet u Hercegovini tragom pesnika? Sarajevo je grad koji se nalazi u kotlini i okružen je sa 5 visokih planina: Jahorinom, Bjelašnicom, Trebevićem, Igmanom i Romanijom. Nalazimo se na jednom od mostova ispod kog protiče također čuvena reka Miljacka. Kad ja pođu na Bembašu. Iako je leto, u Sarajevu nas je zateklo prohladno jutro. Na Baš čaršiji teku pripreme za novi dan. Nastanak Baš čaršije, turski glavna čaršija, vezuje se za Isa Bega iz Hakovića, osnivača Sarajeva, koji je gradio zadužbine na obe strane reke Miljacke polovinom 15. veka. Zatim za Gazi Husrev Bega, kao i za pojedine carske namesnike i bogatije građane Sarajeva, koji su izgradili veći broj objekata kao svoje zadužbine. Grad sa carstvom u usponu brzo je rastao, pa je Sarajevska čaršija u potpunosti izgrađena do kraja 16. veka, kad Sarajevo doživljava najveći procvat. U to vreme u čaršiji postoji 80 vrsta zanata organizovanih u esnafe. Sebilj je zaštitni znak Sarajeva. Napravljen je 1753. godine. Legenda kaže, ko se jednom napije vode s neke od sarajevskih česmi, poželeće ponovo da posjeti ovaj grad. Sebilj je centralno mesto Baš čaršije, trgovačkog dela grada sa brojnim uličicama i radnjama punih robe, od kojih je u prošlosti svaka bila centar jednog od mnogobrojnih ovdašnjih zanata, pa ulice i danas nose nazive po njima. Sarajevo je oduvek bilo mesto susreta istoka i zapada, grad u kojem su se susretale i preplitale različite kulture. Sarajevo je multietnički grad, a u samo jednoj ulici mogu se vidjeti džamija, sinagoga, pravoslavna i katolička crkva. Izgradnjom Sefardskog hrama na Baš čaršiji u staru pravoslavnu crkvu i Begovu džamiju stvorena je jedinstvena atmosfera. Velika saborna pravoslavna crkva izgrađena je pri odlasku Osmanlija. Crkva je rađena kao trobrodna bazilika sa 5 kupola, dok je crkveni toranj rađen u baroknom stilu sa impozantnom visinom, do tada najvišom u gradu. Pošto je toranj bio viši od munare Begove džamije, osmanlijske vlasti su to dopustile, ali su istovremeno dale da se munara Begove džamije blago poveća kako bi opet bila najviša u gradu. Katolička katedrala u neposrednoj blizini izgrađena je po dolasku Austro-Ugarske.
Ispred katedrale nalazi se i statua pape Jovana Pavla II, koji je posetio Sarajevo 1996. i 2003. godine. Od 7 starih sarajevskih mostova koji su premošćavali Miljacku, danas su ostala samo 3, Šeher Ćehajina, Kozja Ćuprija i Latinska Ćuprija, nekadašnji most Gavrila Principa. Latinska Ćuprija je poznata kao mesto u čijoj se neposrednoj blizini dogodio sarajevski atentat. 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip, sarajevski gimnazijalac i član organizacije Mlada Bosna, izvršio je atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Nakon toga je počeo Prvi svetski rat. Ispred muzeja sarajevskog atentata bile su utisnute stope Gavrila Principa. Gradska vijećnica je i danas jedan od glavnih simbola grada. Ovaj objekat, koji su 1896. godine izgradili Austro-Ugari, tokom poslednjeg rata bio je potpuno spaljen, zajedno sa Fondom nacionalne i univerzitetske biblioteke, koja je u njemu bila smeštena. Rekonstrukcija vijećnice je završena 2014. godine. Koliko je Jakovina planina, Nastavljamo putovanje i stižemo do kanjona Smaragdno-zelene Neretve, dugog više od 30 km i Jablanice, uklještene između planina Čvrsnice i Prenja. Za vreme Drugog svetskog rata u Jablanici se odigrala jedna od najvećih bitaka u Drugom svetskom ratu na području Balkana, bitka na Neretvi. Pod Titovom komandom partizanska vojska sa 4000 ranjenika uspjela je da zavara neprijatelja i izvrši proboj na slobodnu teritoriju. Memorialni spomen kompleks otvoren je 1978. godine. 1969. godine snimljen je film Bitka na Neretvi, koji opisuje ove događaje. Film je snimljen u međunarodnoj koprodukciji sa Italijom i Zapadnom Nemačkom i smatra se jednim od najboljih filmova snimljenih u Jugoslaviji, a snimljen je sa velikim budžetom. Staro istorijsko jezgro Mostara, Kujundžiluk, smešteno je sa obe strane poznatog starog mosta na Neretvi. Jedinstveno je i nezaboravno. Stari grad, deo Mostara iz otomanskog perioda sa džamijama iz 16. veka, kulama, kućama, turskim kupatilima i malim kujundžijskim radnjama. Grad karakteriše spajanje i suživot 4 religije ovih prostora – islama, katoličanstva, pravoslavlja i judeizma. Mostar je grad mediteranske klime sa dugim toplim letima. Sve to privlači turiste iz celog sveta, ali i slikare i pesnike koji su ga ovekovečili u svojim delima. Po kamenom remek delu, starom mostu, grad je dobio i ime. Izgradnju mosta započeo je u otomanskom periodu turski arhitekta Hajrudin, po nalogu sultana Sulejmana Veličanstvenog i završio nakon 9 godina rada, 1566. godine. Most je čvrsto stajao 427 godina, a 1993. godine u poslednjem ratu je srušen. Rad na rekonstrukciji mosta trajao je više godina i pretpostavljao je ogroman poduhvat, jer je odlučeno da se most obnovi tehnikama građenja iz 16. veka, uz primjenu istog metoda spajanja i približnim rezovima kamena, da bi se dobila određena nesavršenstva i jedinstvenost starog mosta.
Kamen se vadio iz istog kamenoloma iz kojeg je vađen kamen za izgradnju prvobitnog mosta, a pojedini delovi starog mosta ponovo su upotrebljeni za njegovu obnovu. Stari most povezuje dve obale Neretve i nalazi se između dvaju kula, kule Tare i Herceguše s leve i Helebije s desne obale. Dug je 28,7 metara, širok 4,49 metara i karakteriše ga kameni luk, koji se leti nalazi 21 metar iznad nivoa vode. Stari most i Stari grad su 2005. godine uvršteni u UNESCO-vu svetsku kulturnu baštinu. Od 1968. godine, svake godine u julu mesecu, organizuje se takmičenje u skokovima sa Starog mosta, na kom se okupe mladi iz celog sveta. Ova manifestacija je započela od lokalnog rituala mladića iz kluba skakača koji se nalazi kod kule Halebije. Oj Mostaru, oj Mostaru. Stara Hercegovina je istorijska oblast koja obuhvata teritorije današnje zapadne Crne Gore, prostor od Herceg Novog preko Nikšića do Prijepolja, delove Polimlja, Prijepolje, delovi Rudog i Čajniča i Gornjeg Podrinja preko Foče do Kalinovika. Starom Hercegovinom se nazivaju i oblasti koje se smatraju izvornom Hercegovinom. Zahumlje, Humska zemlja i Hum nazivi su pod kojima su se u određenom periodu podrazumevale određene teritorije i državno-pravni identitet današnje Hercegovine. Ne postoje pouzdani podaci od kojeg vremena je naseljeno područje Hercegovine. Po arheološkim nalazima lokaliteti vezuju istoriju od predhrišćanskog vremena. Postoje ostaci rimskih, ilirskih i grčkih naselja. U prvoj polovini 7. veka srpska plemena su se naselila na ovu teritoriju koja je u to vreme ulazila u sastav Vizantijskog carstva, dok za vreme vladavine Stefana Nemanje od 1169. do 1196. ulazi u sastav srpske države. Teritorija kojom je vladao herceg od Svetog Save predstavljala je do pred kraj 14. veka integralni deo države Nemanjića, pa su većina stanovništva bila pravoslavni hrišćani. Termin Hercegovina vezuje se za drugu polovinu 15. veka. Prvi titularni herceg bio je Stefan Vukčić Kosača. Proglašen je za hercega od Svetog Save i po njemu zemlja se nazvala Hercegovinom. Zauzimala je prostor od Cetine do Lima i Morače na jugoistoku, od Neretve do ušća Lima na severu, kao i Duvno i deo Livanjskog polja. Sedište mu je bilo u utvrđenom gradu Blagaju na izvoru reke Bune. Danas, u geografskom i klimatskom pogledu, Hercegovina se deli na istočnu i zapadnu. Granica je reka Neretva. Istočna Hercegovina je geografska oblast koja se prostire od istočne obale reke Neretve, centralnog dela Hercegovine. U srednjem veku je na ovom prostoru postojala oblast Travunija. Ekonomsko, privredno i kulturno središte i glavni i najveći grad istočne Hercegovine je Trebinje. Muzej Hercegovine u Trebinju je centralna regionalna muzejska institucija istočne Hercegovine. Ostali veći gradovi su Bileća, Gacko, Ljubinje i Nevesinje. Oko 90% istočne Hercegovine administrativno pripada Republici Srpskoj. U istočnoj Hercegovini se nalazi sedište eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. U malom selu Mrkonjići u Popovom polju 28. decembra 1610. godine rođen je Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški. Predanje kaže da je ta zima bila jako hladna, a da je na dan njegovog rođenja ispred kuće izraslo mediteransko drvo koje se zove Košćela. Drvo, staro više od 4 veka, još uvek se nalazi ispred crkvice koja je nedavno napravljena na temeljima svetiteljeve rodne kuće. Od malena je bio ispunjen ljubavlju prema Bogu i crkvi, pa je, kada je odrastao, otišao u Trebinjski manastir Uspenja Bogorodice i primio monaški čin. Zbog trpeljivosti, milosrđa, praštanja i hrabrosti ubrzo se pročuo. Kasnije je izabran za Zahumskog i Iskenderijskog episkopa. Najpre je živeo u Tvrdošu, a kada su Turci razorili manastir, preselio se u Ostrug. Umro je 1671. godine, a njegove mošti ostale su, veruje se, čudotvorne do dana današnjeg. Mošti ovog svetitelja počivaju u manastiru Ostrug. Na dan upokojenja Svetog Vasilija Ostroškog iznikla je i vinova loza iz kamena.
Mnogo je učinio za pravoslavlje u Hercegovini, tako da svake godine 12. maja povorka hodočasnika odlazi pešice iz njegovog rodnog sela Mrkonjići, primaju blagoslov u manastiru Tvrdoš i nastavljaju do manastira Ostrug. Poslednji put su svetiteljeve mošti bile u Trebinju 1996. godine. Povedi me niz ulice moga Trebinja. Evo tu sam na starom Korzovu, kazake sata ono štuku, ponovo stigoh u svoju luku. Miriše platan, ljeto, vrela noć. U starom gradu je koji ranije. Stiže me sjeta, stiže me tuga, isti lokali. Trebinje se nalazi na krajnjem jugu Republike Srpske, to jest Bosne i Hercegovine. Smešteno je ispod planine Leotar, na obodu Trebinskog polja, na nadmorskoj visini od 273 metara. Na raskrsnici je važnih puteva, a od mora je udaljeno oko 25 kilometara. Nalazi se u zaleđu Južnog Jadrana ili Dubrovačko-Hercegnovskog primorja. Klima u Trebinju je mediteranska sa velikim brojem sunčanih dana, godišnje čak 260. Trebinj je centar istočne Hercegovine, kulturni i administrativni centar. Trebinj danas broji nekih 30-35 hiljada stanovnika od nekih ukupno 80 hiljada koliko broji čitava istočna Hercegovina. Trebinj doživljava posljednjih godina pravu turističku ekspanziju. Nalazi se znači jako blizu Dubrovnika, nekih svega 20 nešto kilometara, isto tako od Herceg Novog udaljeno nekih 40 kilometara, pravo zaleđe, s tim što ima karakteristike svih mediteranskih gradova i građeno u mediteranskom stilu. Ceo stari grad i ta okolina oko Tvrđave je građena mediteranskim stilom. Klima, sama klima, evo stojimo na brdu Crkvina, udahnite duboko, osjetit ćete miris mora. Znači to je neposredna blizina, tako da i klima kompletna je mediteranska. Što se tiče kulturnih dešavanja, mnogo manifestacija u Trebinju vezanih za tradiciju, za kulturu. Kulturno-umetničko društvo Alat iz Trebinja, koje veoma uspješno radi, zaista okuplja svake godine u nekoliko navrata najkvalitetnija kulturno-umetnička društva iz Srbije i uopšte iz dijaspore. Ovdje u Trebinju prave manifestacije. Slava grada Preobražen je jedna prava svetkovina, jedan doživljaj gdje litija kreće od pravoslavne crkve, od hrama, kroz čitav grad. Zaista jedna slika koju vredi vidjeti, vredi posjetiti. Pozvao bih sve naše Novosađane, Vojvođane uopšte da čim im se ukaže prilika dođu u Trebinje, jer zaista ima šta da se doživi, šta lepo da se vidi i da se lepo provedu. Trebinje se prvi put spominje u 10. veku kod Konstantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija, koji je kasnije promenjen u Travunija. Sadašnji naziv datira iz 16. veka. U današnjem izgledu grada izdvajaju se staro urbano jezgro, gradnja u doba Austro-Ugarske i nova gradnja. U gradnji starih objekata izražena je mešavina primorskih i orijentalnih uticaja. Trebinjski stari grad nastao je početkom 18. veka na obali reke Trebišnjice i zvao se Ban Vir. Današnji stari grad Kastel nastao je od nekadašnjeg trgovačko-zanatskog centra. Na period austro-ugarske vladavine i danas podsjećaju upravne zgrade, kasarne, škole. Taj stil se uklopio u mediteranski centar Trebinja. U starom gradu na temeljima rimskog, srednjovekovnog i turskog grada izgrađena je austrijska kasarna krajem 19. i početkom 20. veka. U njoj je smešten muzej Hercegovine. Nad ulaznom kapijom se nalazio pokretni most koji je vodio preko Hendeka. Kanal je postojao do 1910. godine, kada je delimično zasut, a konačno je nestao 1932. godine. Danas, stari grad u Trebinju predstavlja jednu od atrakcija grada. Centar grada je izgrađen u mediteranskom stilu, u kome dominiraju stara austrijska zdanja i gorosasni platani. Ispod 100-godišnjeg drvoreda platana smeštena je velika letnja bašta platani sa 500 mesta, koja je centar okupljanja stanovnika Trebinja i gostiju.
U centru grada se nalazi spomenik trebenjskom pesniku i ambasadoru Jovanu Dučiću, prvi spomenik Njegošu, spomenik kralju Petru I Karađorđeviću, spomenik vojvodi Luki Vukaloviću, trebenjskom vojvodi iz Hercegovačkog ustanka, kao i živopisna pijaca sa spomenikom iz Prvog svjetskog rata, a u neposrednoj blizini je veliki park, dom kulture, spomenik iz Drugog svjetskog rata i nekoliko gradskih fontana. Spomenik Njegošu, prvi u svetu, podignut je u Trebinju 1934. godine. Preko puta Njegoševog spomenika nalazi se spomenik Jovanu Dučiću, a u neposrednoj blizini su figure lavova na ulasku u gradski park, kao i figura Jelene Anžujske na zidinama Starog grada, koje su poklon Dučića rodnom gradu. Veliki gradski park prvobitno je formiran od sadnica koje je Jovan Dučić poslao svom rodnom mestu Trebinju. U centru grada u gradskom parku se nalazi saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg, koja je građena od 1888. do 1908. godine. Ikonostas u crkvi Svetog Preobraženja radio je poznati crnogorski umetnik Marko Gregović, a pomagao mu je Atanasije Popović. Pored crkve izgrađen je eparhijski dom sa bibliotekom. Bogata istoriji i kulturi Trebinja svedoče i katolička katedrala rođenja Blažene djevice Marije sa kraja 19. veka i Osman Pašina džamija koja se nalazi u Starom gradu u Kastelu. Sagrađena je 1726. godine, a danas ova džamija slovi kao najpoznatija u Hercegovini. Na reci Trebišnjici, nekada najvećoj ponornici u Evropi, nalaze se 3 mosta koja spajaju levu i desnu obalu grada. Istorijski najznačajniji Arslanagića Perovića most je prema predanju sagradio Mehmet Paša Sokolović 1574. godine, a preko njega je vodio glavni trgovački put. Početkom izgradnje hidrocentrale na Trebišnjici, most je 60. godina prošlog veka prenesen sa izvornog lokaliteta u trebinjsko naselje Gradina, gde se i danas nalazi. Pored Arslanagića mosta, Trebinje još krase Kameni most i most Ive Andrića. U Trebinju je 1871. godine rođen čuveni pesnik Jovan Dučić. Dučić je mnogo poklonio svom rodnom gradu. Jednom prilikom kada je bio u Italiji, zakupio je brod i poslao u Trebinje zimzeleno rastinje i tada je nastao Dučićev park, u kom se danas nalazi i njegova bista. Dučić je preminuo 1943. godine u Americi. Pa Jovan Dučić, čuveni pisac i pesnik, rodom iz Trebinja, diplomata, veliki srpski diplomata, stekao je ugled njegovih Trebinjaca još za života ovdje u ovim krajevima. Nažalost, zbog nekog neslaganja političkog sa posleratnom vlašću ostaje u Americi, gde i umire, i ostaje posljednja njegova želja da kad se steknu uslovi i prilika, njegove kosti budu prenete u rodno Trebinje i sahranjene upravo na ovom brdu iznad Trebinja, odakle je baš prelepa panorama, pravi pogled na Trebinje i okolinu, da bude sahranjen na brdu Crkvina iznad Trebinja. Naravno, kad su se stekli uslovi, Trebinjci su tu posljednju Dučićevu želju ispunili, preneli su njegove kosti u rodno Trebinje i ovdje na brdu Crkvina napravili ovu prelepu crkvu, Hercegovačku Gračanicu, koja je građena po ugledu na pravu Kosovsku Gračanicu, u sklopu koje se nalazi i njegov grob. Dučićevi posmrtni ostaci su preneseni iz Amerike u Hercegovačku Gračanicu u oktobru 2000. godine. Hram je posvećen Presvetoj Bogorodici, a u sklopu kompleksa su i zvonik, galerija, ikona, parohijski dom, amfiteatar, česma, crkvena knjižara, muzej i letnja bašta. Hercegovačka Gračanica nalazi se na brdu Crkvina, sa koga je moguće vidjeti panoramu grada, a hram se može vidjeti iz svih delova Trebinja. Austro-ugarska vojna tvrđava Strač, druga po veličini na Balkanu, nalazi se na samom vrhu brda, iznad Trebinja. Izgrađena je za vreme austro-ugarske vladavine oko 1890. godine. Tvrđava imala 365 prostorija na 8 spratova. Od turističkih destinacija u Trebinju svi posetioci svakako ne bi smjeli da preskoče Crkvinu i Hercegovačku Gračanicu. Zatim tu je manastir Tvrdoš, Mrkonjić je rodno mjesto Svetog Vasilija Ostroškog, manastiri Duži i Petropavlov sa pećinom, sam centar grada, Kastel na Trebišnjici, naravno tu je i muzej Hercegovine sa stalnom etno postavkom, obalu Trebišnjice, prelepu zelenu boju Trebišnjice i sve ostalo. Trebinje je poznato i po kvalitetnom vinu koje se ovdje proizvodi.
Kvalitet autohtone vrste žilavke i vranca otkrili su još Austro-Ugari, tako da je tada lokalno stanovništvo smelo da proizvodi vino, ali ga nije smelo konzumirati. Žilavka je služena na Bečkom dvoru, a njen kvalitet je i danas čuven. Oblast u kojoj se nalazi manastir Tvrdoš i spaja Trebinje sa Popovim poljem zove se Trebinjska šuma. Manastir Tvrdoš nalazi se na putu za Mostar, a 4,5 km je udaljen od Trebinja. Posvećen uspenju Bogorodice, manastir Tvrdoš je prema dostupnim podacima zadužbina cara Konstantina, sagrađena u 4. veku. Više puta je rušen do temelja i obnavljan, a podignut je na temeljima stare crkve. Najviše je stradao 1694. godine u borbama između Mlečana i Turaka. Tom prilikom je sav inventar manastira prenet u manastir Savina kod Herceg Novog, gde se i danas čuva. Tvrdoš predstavlja duhovno i kulturno središte šireg područja, poznat je i po tome što je u njemu podvižnički život započeo Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac i jedan od svetitelja Srpske pravoslavne crkve. U unutrašnjosti manastira Tvrdoš se i danas mogu vidjeti temelji stare crkve. Od 1956. do 1989. godine manastir je bio pust, nakon čega, početkom 90. godina prošlog veka, ponovo počinje obnova monaškog i duhovnog života u eparhiji. Freske su od 1998. pa do 2004. godine slikani, s tim što je priprata oslikana 2004. i ona je od drugog freskopisca urađena. Ikonostas zajedno sa amvonom je poklon Grčke crkve našem manastiru, a sada taj duborez mi radimo za druge crkve i manastire. Od svetinje koju manastir čuva jeste desna ruka Svete Helene Ažujske, majka Svetog kralja Milutina i Dragutina, Dušanova žena, bila francuska princeza iz mjesta Ažuja, pokrajina Francuske. Od Trebinja do Kotara je bio po njenom upravom i odavde 10 km selom Pridvorci nalaze se ostaci njenog dvorca gdje je ona stolovala. Dio moštiju Svetog Josafa, monaško ime, jedan iz posljednjih Lozoja Nemanjića, koji podiga velike meteore u Grčkoj, crkvu Preobraženja i veći dio konaka. U manastiru se isto čuva dio časnog krsta na kom je Hristos bio razapet. Monasi manastira Tvrdoš, predvođeni igumanom Savom, su preuzeli brigu nad vinovom lozom u Trebinskom i Popovom polju. Poslednjih godina obnavljaju se manastirski vinogradi i počela je proizvodnja vina. Manastir raspolaže svojim plantažama grožđa i vinarijom, a u okviru njega se nalazi i stari manastirski podrum. Izgrađena je i autentična prostorija u kojoj posetioci mogu da čuju sve o proizvodnji vina. Već od 15. veka postoje prvi tragovi vinskih podruma u Tvrdošu, a u današnjoj vinariji na tradicionalan način se proizvodi crveno suvo vino Vranac, belo vino i lozova rakija. Evo, nalazimo se u starom manastirskom podrumu koji je otkriven 1996. godine, koji inače potiče iz 16. vijeka. Ono što je najinteresantnije za ovaj podrum da se za njega nije znalo sve do njegovog otkrića 1996. godine. Pretpostavilo se da je neka pećina seljeni okolo su mislili jer je manastir bio kroz istoriju 2 vijeka pust. Kada su počela detaljna obnova 1996. godine, arheolozi iz Beograda su otkrili ovaj podrum sa ostacima vina na zidovima. Što znači da je već u 16. vijeku manastir bio poznat po proizvodnji vina i da je proizvodio vina uopšte. Inače, postoji jedna stara narodna pjesma u kojoj se spominje manastir Tvrdoš, u kojoj se kaže da ima jedan stih gdje se kaže manastirske izbe napunjene vina. Rukovodeći s ovim otkrićem i svom tom tradicijom, bratstvo manastira Tvrdoš je odlučio da obnovi proizvodnju vina u manastiru, a tako već 1999. godine proizvelo svoje prvo vino, da bi jedan od većih uspjeha doživjelo vino iz 2003. godine, koje je prvo vino koje se izvezlo u Beogradi, po kome je manastir postajao polako poznat po proizvodnji vina u novijoj istoriji. Vinarija proizvodi 5 vina,
od kojih su 3 crvena, a i 2 bijela. Proizvodimo vino manastira Tvrdoš Vranac, zatim vino Merlo, koje se zove Izba, dobio ime po ovom podrumu, zatim vino Hum, koje se na slovenskom znači uzvišenje, brdo, i vino Chardonnay Oros. Naravno, da ne zaboravim, to je autoktona hercegovačka sorta, još vino Žilak. Veoma atraktivan deo turističke ponude Trebinja predstavlja vinski turizam. Trebinjski vinogradari su poznati po proizvodnji vrhunskih vina. Osim tradicionalne hrane i vina, poznat je i sir, hercegovački med. Pa što bi rekli Hercegovci, u Hercegovini gdje god da staneš stao si na neki lijek, odnosno Hercegovina je poznata po preko 1000 vrsta lekovitih trava i biljaka, tako da svakako neko ko dođe konkretno da kažem u Trebinje i posjeti Trebinjsku pijacu, treba sebi da priušti da kupi nešto od tih čajeva, od lekovitih trava iz Hercegovine. Naravno tu je neizostavni Herceg med koji se pravi od pelina i zanoveti, posebne vrste trave koja raste u ovim krajevima i naravno čuvenog vrijeska. Trebinje i okolina su prepoznatljivi i po hercegovačkoj tradicionalnoj kuhinji. Specijaliteti sa ražnja, jela pripremljena ispod sača, hleb pečen na kamenoj ploči i specifične vrste sireva samo su deo široke gastronomske ponude. Karakteristična hercegovačka tradicionalna kuhinja svakako podrazumeva cicvaru, japrak, jedno naše lokalno jelo, odnosno to je vojvođanski rečeno sarma, ali ne u kiselom kupusu, nego u raštanu. Sam raštan koji je lokalni kupus posebnog ukusa i mirisa i naravno to je neizostavna jagnjetina, sušena bravetina, riba, sir iz mješine i sir u ulju koji su zaista specijaliteti ovoga kraja. A da bi to sve imalo pravi ukus, da bi se doživjela prava konzumacija svih tih jela, naravno pre svega toga treba popiti jednu pravu trebinsku lozu, a nakon toga da li žilavku, belo vino ili vrana crno vino koje su ujedno i autohtone sorte ovoga kraja. Turisti koji prolaze kroz Trebinje svakako ne bi smeli da zaobiđu motel Konak na Mosku, gdje je kompletan region, kompletan deo Dubrovačke rivijere, Crne Gore dolazi na čuvenu jagnjetinu, gdje je najkvalitetnija jagnjetina, a ako se odlučuju da ručaju ribu, tu je svakako motel Studenac na samoj obali Trebišnjice gdje je vrhunska pastramka i šaran. Motel Konak na brdu Mosko, koji je udaljen 10 km od Trebinja, poznat je po vrhunskoj usluzi i hrani. U ovom kraju su poznati i po jagnjetini sa ražnja, a kažu da je pored kvalitetnog pečenja veoma važno da se jagnje nabavljaju sa terena na kom je ispaša. Naš tradicionalni hercegovački krompir u koji dolazi otprilike oko pola litra vode, ide janjića mas, može i teleća mas također, još je kvalitetnije jer dolazi do iznošaja i do bolje kukovac. Ovo je znači tradicionalni hercegovački način pečenja. Pola litra vode, sipa se onda janjića mas i teleća mas može također. I to se onda koristi. Također može znači preko krompira nekada se stavi i janjići loj, da bi ga štitilo na primjer od vatre. Onda pečenje krompira. Krompir se peče oko 45 minuta do sat vremena, znači sve zavisi tempo vatre, žara. Motel Konak je izgrađen u hercegovačkom stilu sa moderno uređenim interijerom, raspoložen je sa 160 ležajeva, raspoređenih u 52 sobe. Sve sobe su opremljene optičkim Wi-Fi internetom, kablovskom televizijom, mini barom. U sastavu hotela se nalazi i sala za veselje i kongrese, kapaciteta od skoro 500 mesta. U okviru Konaka je i restoran sa otvorenim terasama koja raspolažu za 160 mesta, kao i hercegovačka kuća, koja raspolaže sa 80 mesta i koja je zbog autentičnog ambijenta jedinstvena na ovom području. Iznad Trebinja je planina Leotar. Visok je 1244 metara, a kada se popne na najviši vrh, vidi se Jadranska obala. Planinski masiv Konavli deli Trebinje i Popovo polje od Dubrovnika i Jadranskog mora.
Jedan od najlepših gradova u svetu, grad koji je pod zaštitom UNESCO, Dubrovnik je uvek bio vezan trgovačkim i posebnim vezama sa Trebinjem, pa se neretko kaže da je Trebinje zaleđe Dubrovnika. Iz Trebinja je organizovan izlet i za Dubrovnik. Jedna od najpoznatijih svetskih turističkih destinacija sa bogatom istorijom privlači turiste iz celog sveta. Dubrovnik je grad spomenik, prepun materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Novija arheološka istraživanja utvrdila su da je naselje na mestu današnjeg Dubrovnika postojalo već u 6. veku. U 14. i 15. veku Dubrovnik je, uz Veneciju i Anconu, najznačajnije pomorsko-trgovačko središte na Jadranu, a u 15. veku potpuno je izgrađen državno-pravni položaj Dubrovačke republike. Tada je dobro organizovana i tranzitna trgovina sa zaleđem. Neutralnost u međunarodnim sukobima i pokroviteljstvo moćnih država, posebno Španije i Vatikana, omogućili su joj očuvanje nezavisnosti. Jedini stalni konkurent i neprijatelj bila je Mletečka republika. U 16. veku, kada moć Mletečke republike jenjava, nastupa zlatno doba Dubrovačke republike, pre svega zahvaljujući pomorskoj trgovini. Bečkim kongresom 1815. godine Dubrovačka regija je pripojena ostatku Dalmacije i Hrvatskoj. Objekti u gradu Dubrovniku koji su oštećeni u poslednjem ratu danas su najvećim delom popravljeni. Dubrovačke gradske zidine najveće su atrakcija za posetioce i jedan od najočuvanijih fortifikacijskih objekata u Evropi, dužine 1940 metara. Uključuju 5 tvrđava, 16 kula i bastiona. U stari grad se ulazi kroz 3 dostupna ulaza. Od 5 tvrđava koje su služile za odbranu Dubrovačke republike, 3 su sastavni deo gradskih zidina, Minčeta, Bokar i Sveti Ivan, a 2 su odvojene, Lovrijenac na zapadu i Revelin na istoku. Impozantnu tvrđavu s kopnenom stranom povezuju kameni i pokretni drveni most, a kameni most je povezuje i sa gradom. Tvrđava je opkoljena jarkom sa 3 strane, a sa 4. strane morem i predstavljala je teško osvojiv deo Dubrovnika. Stari Dubrovčani su ulazili u grad kroz 2 glavne ulaza. Pokretni drveni mostovi podizali su se i spuštali, čime bi tokom noći bio onemogućen prilaz gradu. Stradun je glavni otvoreni prostor Dubrovnika, omiljeno dubrovačko šetalište i okupljalište. Najšira i najlepša gradska ulica deli staro gradsko jezgro na severni i južni deo. Nastao je krajem 11. veka, a pravu funkciju placa je dobila krajem 12. veka, kada su oba naselja jedinstvenim gradskim zidom povezana u jednu urbanu celinu. Gradski zvonik sa satom izgrađen je 1444. godine i visok je 31 metar. Najčešći lik na dubrovačkim spomenicima je lik Svetog Vlaha, zaštitnika Dubrovnika. Monumentalno gotičko-renesansna palata Sponza je jedna od najlepših palata u gradu, a u njoj se danas nalazi Dubrovački državni arhiv. Dubrovački Orlandov stup krasi lik srednjovekovnog viteza sa mačem i simboli državnosti. Dubrovačka katedrala crkva Uznesenja Marine u sadašnjem obliku postoji od početka 18. veka. U njoj se danas nalazi i bogata riznica u kojoj se osim slika čuvaju i relikvije. Pravoslavni hram Svetog Blagovještenja izgrađen je 1877. godine u Starom gradu u Dubrovniku. U sklopu pravoslavne crkve smešten je i muzej s vrednim ikonama, a u neposrednoj blizini su i prostorije Srpske pravoslavne opštine Dubrovnik. Gundulićeva poljana obeležena je spomenikom dubrovačkog pesnika Ivana Gundulića. S južne strane ona se nastavlja na monumentalne barokne stepenice koje vode na poljanu Ruđera Boškovića. Na njoj se nalazi i Isusovačka crkva Svetog Ignacija. Crkva je završena 1725. godine, a barokno stepenište je projektovano 1738. godine. Ovaj kompleks predstavlja najlepši barokni deo u Dubrovniku. Tokom naše posete Dubrovniku u jezuitskoj crkvi Svetog Ignacija bilo je sve spremno za venčanje, a mlada je upravo stizala. Kraj su tjeske hladne vode, barjak časti i slobode. Kraj su tjeske hladne vode, barjak časti i slobode.
U Drugom svjetskom ratu 1943. godine na ovim prostorima se odvijala jedna od najtežih bitaka koje su partizanske snage vodile protiv združenih nemačko-italijanskih trupa. Bitka na Sutjesci odvijala se na prostorima Crne Gore, Istočne Hercegovine i Istočne Bosne, a završne i najteže borbe su se odigrale na području reke Sutjeske i planinama koje je okružuju. Tokom mjesec dana borbe poginulo je preko 7.500 partizanskih boraca, a među njima i veliki broj ranjenika. U spomen na tu veliku bitku na Tjentištu je izgrađen memorijalni kompleks, čiji je centralni deo monumentalni spomenik. Rad akademskog vajara Miodraga Živkovića, kao i spomen kuća bitke na Sutjesci, arhitektonsko remek delo tada veoma mladog arhitekte Ranka Radovića. O burnoj istoriji na području ovih prostora svedoče brojna obeležja tragičnih događaja. Jedna od njih je i Korička jama. Prirodna jama koja se nalazi u koritima kod Bileće je poznata po tome što su u noći između 4. i 5. juna 1941. godine Ustaše u nju bacile 134 osobe srpske nacionalnosti. Posmrtni ostaci ubijenih izvađeni su iz jame 1953. i 1956. godine i sahranjene u zajedničku spomen kosturnicu u centru sela Korita. Korička jama je jedna od do sada poznatih jama stratišta hercegovačkih Srba. Nakon toga je pokrenut ustanak protiv NDH. Reka Drina nastaje od pive i tare u Šćepan polju, a odatle njen tok ukupne dužine 341 km ide na sever sve do ušća u reku Savu. Do danas su na Drini izgrađene 3 hidroelektrane koje su veći deo njenog toka pretvorile u mirnu jezersku površinu. Višegrad se nalazi u srednjem toku reke Drine i obuhvata 2 Drinska jezera. Višegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 16 km od granice prema Srbiji i ima oko 8.000 stanovnika. Zbog svog geografskog, strateškog i ekonomskog položaja Višegrad je imao burnu istoriju i bio je meta mnogih osvajača. Višegradska ćuprija na Drini je zadužbina velikog vezira Mehmet Paše Sokolovića, jednog od velikih osmanskih vojskovođa poreklom iz Bosne. Most je izgrađen u periodu od 1571. do 1577. godine, a gradio ga je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek delo tadašnjeg graditeljstva. Ima 11 lukova, ukupna dužina mosta iznosi 179,5 metara, a širina 6,30 metara. Most je građen od kamena, sedre, odnosno bigra, koji je dovežen iz Višegradske banje. U svom vekovnom postojanju pretrpao je mnogo oštećenja i rekonstrukcije. Most je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a u julu 2007. godine upisan je u UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Ovog puta naše putovanje završavamo u Višegradu. Čuveni stari most kameni na Drini ćuprija trenutno se rekonstruiše. Andrić grad je turistički, kulturni, administrativni i edukativni kompleks smešten na poluostrvu između reka Drina i Rzava, udaljen oko 300 metara od Višegradske ćuprije. Andrić grad je nastao kao ideja Emira Kusturice o kamenom srednjevekovnom gradu, inspirisanog delima i likovima Nobelovca Ive Andrića. U arhitektonskom pogledu grad je mešavina različitih epoha i stilova koji su se smenjivali kroz istoriju ovog područja, vizantijskog stila, otomanskog perioda, renesanse, klasicizma.